Selamat datang ke Podcast Tak Berlesen. Hari ini kita tak ada cold opening sebab Roti tak ada. Dia tengah sibuk dengan kerja-kerja hakiki dia. Tetapi pada hari ini saya tidak berseorangan. Macam biasalah, bila je saya pernah buat podcast berseorangan lah kan. Mesti ada orang yang teman. Lin dia teman tapi dia belakang kamera. Yap, tu dia punya peace sign dia. Tengok jari jemari dah tahu dah. Okay, never mind. But hari ini saya bersama dengan seorang yang mempunyai kerjaya yang mungkin tak ramai yang pernah dengar. Dan kita punya topik pada hari ini adalah kita nak explore tentang kerjaya sebagai seorang yang pakar dalam bidang procurement. Saya perkenalkan kepada anda, Haja. Hi everybody. Saya Siti Haja binti Abdillah. Everybody call me Haja. Sebenarnya kita kenal sewaktu ada trainer pada awal tahun ni lah kan. Betul. Tapi Haja punya specialization ni adalah specialization dalam bidang procurement. Ya. Ya, mungkin boleh cerita sikit pasal background kerjaya Haja. Procurement ni kalau dalam bahasa Malaysia perolehan lah. Perolehan, yes. Mula-mula I was call for a job offer. Dia call me to be procurement or contract analyst lah, penganalisa kontrak in 2002 after I graduated from university. Yes, dekat university I tak pernah dieksposkan dengan procurement ni. My bachelor is in business administration. I specialize in marketing. So kalau dalam topik-topik dekat universiti tu banyak on finance, accounting, business, marketing, HR. Tak pernah pun ada sesiapa yang expose me to procurement atau perolehan. So bila I go into job, bila masuk job punya environment, I was offered to be a contract analyst lah, bawah jabatan perolehan di company yang fokus dalam oil and gas. Okay. Waktu tu bila dia main con ke dia subcon tu? The client, most of the time client. The client. Ya, betul. Warna hijau, warna kuning, warna hijau. Oh, warna hijau. Okay. Yes. Okay. Alright. So waktu tu lepas graduate kan, siapa-siapa offer kita kerja, we just accept. So without knowing about the job itself lah. So I accept je lah as penganalisa kontrak waktu tu. Tapi you tahu tak apa maksud job tu sebelum tu? Tak tahu pun. Just terima saja. And then dia typical fresh grad lah kan, cakap typical, boleh buat ke? Boleh. Yeah. Padahal exactly. Tak tahu lagi buat apa benda tu. Betul. So I joined the company tu and then buat about contract lah. Basically about contract yang established by this company. And then I kena monitor lah the progress of the contract. Dia dah end ke, dia masih hidup ke. Lepas tu kalau ada report yang perlu buat untuk top management, then I will refer to yang spreadsheet or database about this contract and then provide report to the management lah. That was the first time yang I masuk dalam bidang perolehan ni. Memang tak ada intention pun, just terima because that was the first job I was offered to. Okay. Originally nak go into marketing. Because I specialize in marketing. Tiba-tiba buat perolehan ni. So at first tu jadi penganalisis saja. And then I still pursue marketing after 3 years. Buat jadi penganalisa kontrak ni, I was offered to go into marketing. So I buat marketing juga, buat merchandising, that kind of thing. Tapi minat tu bila buat marketing compare to perolehan, suka perolehan lagi. Tapi bila you buat perolehan sebab penganalisan kontrak tu perolehan? Penganalisan kontrak tu bukan perolehan tapi it's
end product of perolehan tu. I see. Same jabatan Same lah. jabatan. Yes, same jabatan. Tapi in order for me to understand the contract tu, I kena tahu yang awal-awal tu. So ada awareness dengan ada knowledge on kerja yang berlaku sebelum sampai ke kontrak tu. So bila masuk marketing ni, satu dia banyak keluar, banyak jumpa orang. Kalau kontrak perolehan ni, dia desk bound job lah. Most of the time dekat tempat, tapi you can get creative lah. Bukan kalau you duduk kat meja kerja tu, you macam confine, but you can still apply some creativity dalam job perolehan tu lah. Okay, so bila keluar daripada marketing tu, I masuk perolehan balik. Yeah. The first thing is jadi jaga governance and compliance ni. Yeah. Dia top level dah lah. Dia mesti orang paling takut ni lah kan. Bila dia datang lalu je macam alamak ni audit. buat apa ni, salah apa ni. Betul lah. Bila lalu je audit. So dekat situ belum lagi hands on perolehan tu, tapi kita tahu the governing principle, prosedur apa, polisi apa perlu ikut lah. So after that, lepas dah buat governance and compliance, baru I had the opportunity to do the actual perolehan tu, which is talking about macam nak beli barang, you need to find the correct supplier, pembekal yang bagus, and then you dapatkan quotation, evaluate the quotation and find the best quotation from among many quotations tu lah. So bila I buat kat situ, I rasa perolehan tu interesting. Sebab satu perolehan tu dengan satu lagi perolehan is two different thing. Dia challenge je different. So bila masuk perolehan yang actual ni lagi menarik, because I'm a person yang suka kreatif. Creativity lah. So bila different scenario, different circumstances, I boleh apply creativity how to solve the problem. Tapi biasanya kalau orang cakap kreatif ni lah kan, orang akan, kalau orang dekat luar dengar, dia akan bayangkan macam graphic design, you know, that kind of creative lah kan. Tapi kalau dalam perolehan ni, apa maksud kreatif tu? Kreatif tu bergantung kepada strategi. Kita dengan company, like macam I with my company, we always have a goal to save cost. Okay. Dalam satu-satu perolehan tu, you can play around with the strategy to get the best cost. For example, strategi macam mana you nak get pembekal, macam in perolehan banyak, dia ada single source dan dia ada competitive bidding. How you play around with that strategy to obtain the best value for money. Okay. Lepas tu dalam negotiation also you can apply creativity. Macam mana you nak get best value of money tu out of negotiation with the contractor. Yes. So that's where creativity tu comes in procurement. Dia keep your mind active tau, thinking about strategies all the time. Yeah. Dalam I punya kerjaya, terutamanya kerjaya corporate lah kan. Of course, I kadang-kadang I deal dengan procurement. Yes. Mungkin kadang-kadang untuk minta dia, kita nak buat purchasing something lah kan, and then dia pergi source dan sebagainya. And then kadang-kadang I pun ada background HR dulu, dan I akan hire orang procurement juga. Dan I dapati procurement ni ada banyak terms dia. Yeah, procurement tu I think is the terms yang paling general. Tapi then dia ada buyer juga. Adakah buyer ni sama dengan procurement? Buyer tu, okay, procurement tu is the verb lah, kata kerja dia, perolehan. Buyer is the the subject yang buat the perolehan tu.
Yes, buyer. Yang buyer or sourcing executive, they call it. Banyak term actually. From one organisation to another organisation, term dia different. Tapi dia sama je lah. Dia sama je. Kerja dia tetap sama je. Mungkin ada yang lengthy because of governance and compliance dia lagi strict. So dia jadi lengthy. Ada yang very simplified because they have very, I would say, very simple governance. At the end of the day, they want to get best value saja. So the process tu always the same. Cuma panjang pendek je yang different. The term pun kadang-kadang you dengar bunyi macam ni, tapi bila you tengok the actual process tu, you will find out that sama je sebenarnya. And then buyer ni pun saya perasan dia macam ada technical buyer juga. Dia macam orang yang akan beli benda-benda yang lebih technical, macam raw material. Betul. Untuk kilang contohnya lah kan. And then buyer yang non-technical mungkin dia akan beli macam services, beli stationery ke, something like that yang tak perlu nak terlalu banyak pengetahuan lah kan. Memang ada macam tu ya. Memang ada macam tu. Dalam perolehan ni dia panggil, kalau in English tu dia panggil direct material ataupun direct procurement. Another one is indirect procurement. Kalau yang technical tu memang relate to the production ke, to the operation of the company tu, kita panggil direct perolehan or direct procurement. Kalau yang macam stationery, macam consulting services, manpower services pun kan, macam HR, you used to be in HR kan, selalu nak source manpower on contract basis. That one is indirect services. Maksudnya dia perlukan services or material tu not really directly related to the operation or bottom line lah. Dia supporting sahaja. Yes. I see. So betul. yang you masuk kembali kepada procurement ni sebagai compliance lah kan. Nampak macam dia ada banyak cabang-cabang dalam procurement ni. Betul. Apa lagi cabang yang lain dalam procurement? Okay. So dalam procurement ni kita ada bahagian yang look into supplier punya relationship management. Itu satu. Lepas tu yang perolehan tu sendiri ataupun sourcing. They call it sourcing, pembelian lah, purchasing. Itu satu. Compliant dengan governance. Satu. Yang look into supplier tu dengan sourcing tu lain Ya. Apa beza dia? Okay. Kalau macam supplier ni pun ada dua part. Sebelum sourcing to happen dan selepas sourcing to happen. Sebelum sourcing tu banyak macam onboarding. You select, kalau nak kata kat market tu, kalau for one item, for example stationery lah kan, beribu-ribu supplier. So do you want for your tender, you want to evaluate ribu-ribu supplier ni ke tak? So what you need to do is you kena onboard lah certain supplier yang meet you punya minimum technical requirement, so that your punya list untuk panggil untuk tender tu shorter. Tak perlulah panggil ribu-ribu. And then dia part after the procurement pun untuk strengthen the relationship lah, so that in future you boleh buat collaboration, innovation dengan that contractor, and then you boleh buat long term agreement dengan dia. So that is supplier relationship management lah. Tapi anda katalah kan, kalau kita dah procure benda tu, mungkin ada benda yang dibeli like sekali je, lepas tu nak beli pun mungkin jangka masa yang lama. Betul. Perlu ke nak kekalkan relationship yang bagus? Tak perlu. Normally yang perlu ni, yang perlu kita kekalkan relationship dengan strategic supplier. Kita panggil strategic supplier. Oh, contohnya? Contohnya kalau kalau dekat oil and gas ni kan, construction of platform tu for example, dia bernilai pelantar minyak tu. Okay. So dia bernilai tinggi, memang tinggi. And then satu-satu projek tu perlu cepat dan perlu within certain budget.
So in order for us to get the good supplier to meet the on time, on budget dengan on schedule punya objective tu, we need to build the strategic relationship lah, because of the high value. Kalau sikit-sikit sekali beli ni tak perlu sebenarnya. It's just onboarding saja. Tapi relationship management tu more on strategic supplier. I see. Yelah, so buat pelantar ni bukannya Benda. setahun buat apa, bukannya kos 10,000 kan. Betul. Ni berjuta, juta, mungkin ratus juta juga kan. Betul. Yeah, and I can understand juga sebab I pernah dululah I pernah kerja, one of the companies yang I pernah serve is oil and gas, yang dia orang buat the gerudi untuk pelantar minyak tu. So dia orang one of the subcon from the client lah. Yeah, and the client I ingat waktu tu warna kuning merah. One of the main client dia. And waktu I kerja tu, like I selalu dengar orang cerita and the value, and I dapat tengok the gerudi tu dekat kilang tu macam besar. Wow. And oil and gas ni dia sensitive because your tolerance level memang sangat low for safety. Betul. Kan? And I'm sure as a procurement you kena jaga all these tolerance level juga. Betul. Kan? Dalam setiap kontrak yang kita sign dengan supplier tu, HSE is the main part lah. Memang kalau oil and gas ni, safety is important. Kita ada zero tolerance sebab how do you want to tell the family members of your staff, or even contractor pun, your family died while doing this thing at the platform, because risk dia tinggi tau. Safety risk for oil and gas tinggi. Dia subject to macam fire incident, and then working at height boleh jatuh bila-bila, lepas tu benda-benda tajam. So memang very very important. HSE tu memang emphasize setiap masa. Yes. I see. I learned something new from you lah, yang about this the relationship thing lah. I ingatkan bila let's say procurement dah approve, dah benda dah kick off, project dah jalan kan, dia akan serahkan kepada the project manager, and then project manager akan pantau daripada situ lah. Dah tak melibatkan procurement. Because my perspective is that procurement is at the early stage je. And then bila dah kita dah sign agreement, hantar barang, barang dah sampai, project team you all settle. Macam tu. Itulah banyak persepsi dekat luar kan, procurement tu just beli barang saja. Correct, yeah. So no, yang beli barang tu only one part of procurement. Procurement tu panjang. Macam you tanya I tadi, apa department lain yang ada kan? So another department is about procurement planning. The start of procurement is procurement planning lah. Sebelum beli barang tu, kita plan dulu apa nak beli. So procurement planning, lepas tu baru start dengan sourcing tu ataupun beli-beli barang. And then we continue with contract management, pengurusan kontrak tu, sampai kontrak tu mati. Orang procurement masih lagi evolve dalam that process. Tapi I understand that there may be confusion sebab lain company lain practice. Kalau macam company that I used to work for, memang orang procurement ni consider important. Ada company yang outsource dia punya procurement ni untuk beli barang sahaja. So the responsibility untuk jaga kontrak tu falls under project manager lah, yang macam you cakap tu. So that's why dia according to practice juga. Tapi the future of procurement or perolehan ni is outsource sebenarnya. Oh, ya ke? Kenapa tu? Sebabnya dia consider macam it's not core of the company sebenarnya. Kalau company oil and gas tu, you kena buat oil and gas je lah kan. Tak perlulah ada procurement sendiri. You can go to third party. Actually lagi efisien dengan efektif sebab
you tak payah manage the manpower dekat company tu. Kadang-kadang company procurement department satu-satu company tu, it can be like a major company macam the company that I used to work with tu, we have about 1,000 plus procurement people alone. Wow. 1,000 orang hari-hari beli barang Ya, hari-hari beli barang Wow. yang end to end lah, daripada procurement planning sampai contract management. Wow. See, it cost company a lot. So banyak dah company-company overseas yang they hire third party to do the procurement. So ada company yang menjalankan procurement outsourcing as a business. Yes, betul, ada. They provide total solution, not only the not only manpower, tapi sistem juga. Sistem tendering or sistem procurement yang online ni. So a total package. You ambil sistem, you dapat orang yang boleh buat kerja-kerja ni lah. That was the movement since 2000 lagi. Going into online and going into third party. So actually to maintain procurement dalam company is costly jugalah. Rather than kita pergi kat company luar, okay, with certain roles and responsibility, macam sign contract biasalah. You kena perform macam ni, I will pay you. See, ada penalty what not. Tak payah pening-pening manage orang. You just manage the outcome saja. Tapi bukan ke macam let's say if you're in the manufacturing industry contohnya, ataupun even oil and gas lah kan, I nampak procurement ni sebagai satu core function juga because of the volume that these industry diorang work with lah kan. Do you think that it's better? Tadi cerita pasal the moving forward, but personally, do you think dia better kalau company yang high volume macam ni maintain procurement diorang sendiri? Actually, to me, I would agree for third party sebenarnya. Because walaupun high volume, it can be managed, especially manufacturing, sebab item dia recurring, item yang sama saja. You tak perlu nak buat market survey or market analysis frequently. For example, kalau it's a chemical manufacturing kan, barang yang dia nak, barang yang sama saja. Cuma volume je tinggi. So they can hire people. Tapi the communication tu, the problem selalu, the challenge is the communication between the procurement team dengan the company tu. How do you want to manage that communication? Selalu yang akan hiccup tu communication je sebenarnya. Lepas tu barulah orang blame. Ni lah company tak bagi instruction clearly. Procurement lambat lah. That kind of thing always happen actually. In fact, waktu I in my previous company pun banyak changes happen lah kan. We go digital, lepas tu we go on concept sort of macam outsourcing juga, center of excellence where procurement team ni dia macam a company lah. A company itself providing services to subsidiary. So kita pinjam ke orang kita, orang procurement ni serve subsidiary ni macam tu lah. Tapi actually the model of that kind of center of excellence tu pernah happen kat tempat-tempat lain. Cumanya because of communication tak clear roles and responsibility, so dia end up dia tak successful, tak berjaya. Lepas tu dia tolak lah, the blaming culture tu lah. Kau lah procurement ni lambat, yang ni pula alamak spec tak clear. Macam tu lah. It's always like that. To me lah personally, dua-dua pun ada apa tu, tapi untuk reduce cost, boleh go for outsourcing ni. Tapi first thing, communication kena clear. I see. Yeah. Okay, tapi kalau you, sebab I bayangkan sebab dalam HR pun kita pun ada like let's say ada agencies yang tolong us for certain things and all that. So I just think of the same model lah kan. Kalau you outsource such a core
punya part of the business, which is procurement ni, the outsourcing company tu dia akan work with multiple clients juga lah kan. So kadang-kadang, and this is a pro and con thing, kadang-kadang mungkin dia akan busy dengan klien lain, so dia tak sempat nak layan you, and maybe benda you akan jadi lambat. So what do you think about this? Because kalau at least kalau you internalkan benda tu, internalkan procurement ni, you boleh control dia lambat sebab apa, memang kita busy ke, ataupun orang ni malas ke, whatever it is, you lagi visible. Sebab kalau you dah outsource, punca kenapa lambat ke semua, you kurang visibility waktu tu. So what do you think about this? I think it is manageable. Kalau kita put requirement that they only serve us. Tapi you bayar premium lah. Kena bayar lebih lah. Exclusivity. Bayar exclusivity. Tapi companies do that? Yes. Sebabnya kadang-kadang confidentiality juga. Confidentiality. Certain kan competitive advantage of the company kan, tak nak orang lain tahu, so dia limitkan to certain people. Tapi I rasa different, even one company, even in one organisation also, in same organisation also, case yang busy dengan orang lain pun happen juga. Macam when I work with this company kan, we do not only serve one department. Kadang-kadang kita 2-3 department. I used to have macam I need to serve 23 departments. Yeah. So still juga busy macam tu juga. Actually cumanya manageable lah, is still within the company. Tak adalah ada dispute management kan. According the contract, apa-apa boleh kau team, apa-apa boleh kau team lah. Kopi, apa-apa kan. Okay. Tapi similar juga. Kalau kita outsource pun dia kena cover different company pun. The same thing happen juga dalam company biasa pun. Betul. I see. So what are the procurement roles yang you pernah menjawat sebelum ni? Okay, so I dah cover tadi as penganalisa contract analyst. Lepas tu I buat governance and compliance. Lepas tu I buat operational sourcing lah. Operational sourcing. And then my last role was licensing. On onboarding of supplier lah into the company. Macam saya kata tadi itulah, list of supplier yang kita nak screen masuk dalam our approved bidders list. Yes. Kalau yang compliance tu I faham ada a unit by itself lah kan. Tetapi kenapa orang yang buat sourcing ataupun buyer tu end to end kan, sampailah kepada onboarding? Okay. Sampai sebab kita dia procurement satu benda. Lagi satu, dia ada konsep supply chain management. Pernah dengar tak? Dia kena pastikan bekalan tu keep ada kan? Continuous, semua tu. So procurement ni pun is a part of is a part of supply chain management. Bahagian barang-barang dengan services tu lah. And then kena pastikan end to happen lah. At the end of the day, business continuity. Tapi bukan I just nak betulkan you, bukan buyer lah yang kena buat end to end. Dia ada different department lah. Buyer tu memang spesifik. Kalau term buyer or sourcing executive tu, dia memang spesifik buat sourcing tu, yang beli barang je. Okay. Tapi under the roof of procurement tu, dia ada start dengan procurement planning tadi tu, licensing onboarding ni part supplier relationship management, lepas tu baru beli barang or sourcing, and then ada yang focus on low value punya item yang once off sekali beli tu purchasing, and then dia ada governance and compliance, at the end contract management. So dia banyak area dalam group procurement tu lah sendiri. Tapi kalau term buyer tu, dia akan spesifikkan dekat beli barang je. Okay, dekat the awal. Awal jugalah step of the process. Kalau macam dalam HR punya world lah kan, kita ada
macam COE model juga, Center of Excellence, di mana breakdown dia banyak lah, ada learning and development, ada compensation and benefits, recruitment dan sebagainya. I hear from you ada juga model yang sama dalam procurement, tetapi nak tanya, dalam HR kita ada HR. Okay, biasanya COE model ni dia dalam big company je ada, sebab dia ada duit. Kan? Tapi kalau dalam medium size company ke, mungkin dia orang punya resources tak banyak sangat. So biasanya HR ni mungkin dia akan di generalist lah. Dia akan buat a bit of everything. Dalam bidang procurement ada tak benda macam ni? Betul. Ada juga COE ni, Center of Excellence. Tapi the culture of Center of Excellence ni, kejap nak pergi Center of Excellence, kejap nak go back pecah-pecah ikut business. It always evolve. For company besar, betul, I setuju. Memang they always explore Center of Excellence ke ataupun business yang business driven. Macam tu. What do you prefer? I prefer business driven. Wow. Okay. Yes, sebab closer dengan kita punya buyer. And dia terus faham apa requirement sebagainya. You boleh kau team. You nak bila, I nak bila macam tu. That kind of thing. Sembang-sembang kopi macam you cakap kan. So benda tu macam lagi closer, and then benda boleh jalan lancar cepat. Kalau Center of Excellence ni dia macam arm's length sikit, jauh sikit. Sebab dia kat center tu, kan? dia centralized. Tapi ada benefit kenapa procurement go into Center of Excellence. Kadang-kadang bila business by business ni, you silo, you sorang-sorang, you tak nampak the benefit kalau you optimize. So you beli sorang-sorang. Cuba kalau you combine kan, and then pergi one supplier, you got bulk discount. You dah save for the whole company. So most of the time itulah dia akan evolve ikut appetite the company. Kalau let's say company tu nak go on cost saving punya tahun ni, goal dia cost saving, so Center of Excellence is the perfect mode. I see. Yes. Kalau nak go for efficiency, okay, go business by business. Boleh tak go lagi yang okay, kita just ada generalist sahaja. Somebody yang okay, you lah sourcing, you lah onboarding, you lah segala-galanya, you lah compliance. I don't know. Boleh, ada tak macam tu? Itu Center of Excellence actually. Untuk procurement. So kalau macam benda-benda yang strategik, apa tu, dia panggil Center of Excellence. So kalau medium size company macam mana? Medium size company, to my knowledge and experience, dia buat end to end lah. Dia tak bahagikan, okay, ada yang business driven, ada yang ada yang dekat center of excellence. Semua dia tapau. I see. Penat sikit lah. Penat lah, yes. Even you pun buat fotokopi semualah. Kan? So sebab tu lah medium bagi size. intern. Bila rasa macam tak boleh nak cover, panggil intern. Fotokopi. Fotokopi, yes. So depends on the strategy, on the budget of the company jugalah. In how to set up the perolehan department. Procurement department tu. Okay. Jadi tak tanya based on your personal experience lah kan. Apakah benda yang paling menarik yang you pernah terlibat dalam the procurement process? Okay. Macam I cakap awal-awal tadi kan, I suka something yang kreatif tau. Play around dengan strategi tu. So you tak treat satu procurement tu sama je dengan the other procurement. Setiap procurement tu ada dia punya challenge sendiri, ada dia punya strategi sendiri. Among the department yang I pernah handle ni, I suka buat perolehan sourcing. Sebab itulah dia punya challenge tu, and dia punya what we call dia punya different tu, where you can
be creative. Macam you kata bulk purchase ataupun mungkin you bagilah bila ada bulk purchase you katakan you bagilah I discount ataupun you bagilah I barang lebih ataupun you bagilah I better service. Betul. Whatever it is. So you can creative in that way lah. Yes, get creative. Lepas tu you learn about macam industri ni kan macam industri let's say travel management kan. Travel management pun in acquiring the service of travel management kan untuk staff pergi jalan-jalan bukan jalan-jalan lah off station kerja jalan-jalan kerja apa ni ya jalan-jalan kerja kan dulu macam staff handle sendiri book tiket sendiri lepas tu book hotel sendiri. So now we go on concept macam Expedia ataupun yang one portal, everything kat situ. So kita engage company yang can provide the services, hotel booking, flight booking, everything lah kat situ sekali. So efficiency, they address efficiency. Cost tu of course lah, you nak efficiency, you kena let go lah cost sikit kan. Macam tu lah. So that's the creativity yang menarik sebenarnya dekat perolehan ni. Kalau you like that kind of job, memang it's nice to be in procurement. Apa benda paling menarik you pernah beli on behalf of a company? Okay, during COVID, because company I in oil and gas. During COVID ni, we are expected to macam CSR lah kan, tolong community. So first time kena beli oxygen tank. Oxygen tank? Untuk kita donate kat hospital. Tak pernah beli oxygen tank. And then the specification pun tak boleh nak refer kat mana-mana because dia bukan barang oil and gas, dia barang medical. Betul? Yes. So memang waktu tu nak urgently sebab kita nak bantu our staff dekat Indonesia, dekat mana? Dekat if I'm not mistaken dekat India ke? If I can remember correctly lah. So memang kena hantar cepat-cepat, kena beli cepat-cepat. So you don't have the spec tau. So waktu tu you kena talk to KKM. Spec apa ni? Lepas tu buyer pun is not in your, bukan buyer, supplier pun not in your typical supplier. Ya, sebab diorang buat untuk medical kan, tak medical. ada kait pengait. Tanya KKM semualah, tanya everything lah. So very very challenging and interesting lah, sebab tiba-tiba oil and gas, barang oil and gas yang kita dah macam dah I familiar dah, tiba-tiba kena beli something different. Yes. So you kena pastikan yang oxygen tank ni beli compliant jugalah kan. Yes, compliant to spec lah. Nanti kan instead of bagi tong tu untuk selamat ke orang, dia memudaratkan orang pula. Kan? Kan? Betul. Sampai you check dengan KKM benda ni. Kenalah, because it's not in our normal punya materialist. Walaupun diorang mungkin ada sijil, diorang boleh tunjuk kita ada sijil ni, sijil tu, you still need to verify sijil ni juga. In fact kan, benda simple as macam mask kan, face mask during COVID tu pun ada circumstances kita tersalah beli. Sebab sebabnya kita tak tahu spek. Kan dia ada 2 ply, 3 ply ke, macam 3 lapis, 2 lapis. Betul. Waktu mula-mula tu spek tu memang tak ada. Kita ingat dia face mask kan? Biasa je lah. Okay, ada pula yang KKM approve-nya. So dah terbeli banyak. So apa jadi dengan dah terbeli banyak tu, we have to think lah. Kita negotiate dengan supplier. Okay, ni tak meet ni, you ambil lah. Kalau dia nak terima at 50% ke apa ke, ataupun dia jual kat yang mana dia ambil and dia jual dekat yang less critical punya tu lah, yang boleh accept that spec punya face mask. Ataupun what we did,
kita donate aja kat mana-mana yang perlukan face mask yang tak perlu that high spec macam I tu. see. I see. Yeah. So itulah kreativiti dalam perolehan ni. Mesti jumpa like macam-macam barang macam wow, tak tahu pun ada benda macam ni kan. Betul. Kena banyak think on your feet jugalah. Dia kalau you are lucky, you get to macam purchase benda-benda yang common, benda straightforward. Tapi kalau apa tu, you get lucky juga. You get something yang different macam ni lah. Tapi it was interesting. It was interesting, yes. I like. See. Okay. Yeah. Then I nak sembang pula sedikit tentang kerjaya kalau orang luar nak jadi dalam bidang ni lah kan. Betul. Kalau katakan diorang masih lagi belajar daripada jadi jurusan apa yang mereka kena ambil untuk ke arah bidang ni? Okay. Sebenarnya like myself, I business admin, marketing. Actually orang yang nak masuk procurement ni dia tak ada spesifik pun. Anybody boleh masuk. Orang tapi technical ada satu course macam supply chain punya course. Is that relevant? Tapi supply chain, kalau you dengar supply chain ni, dia more emphasize, dia banyak tekankan kepada aspek logistik. Macam mana you nak bawa, bring in the barang daripada luar masuk, dia punya logistik, dia punya pergerakan barang tu daripada satu tempat ke satu tempat. Not really procurement. Procurement ni I would say bukanlah rocket science. Actually you ambil bidang apa-apa pun, because ada staff-staff yang background dia daripada international business, business lah mostly. Ada yang daripada finance, ada juga daripada human science pun boleh masuk actually. Human science. Human science macam psikologi kan. Even from engineering pun, kalau dia tak minat nak buat engineering kan, tak minat nak pergi pelantar minyak, tak minat nak duduk dekat panas-panas plant operation, dia kan duduk dalam office buat procurement juga. Because dia faham spek tu. Faham kan? spek tu. Dia boleh. Sense. Yes. Anybody can do procurement actually. Dia tak susah sangat. You just have to understand the process tu. Tahu dia punya tu rules and regulation dia, and then you apply je dalam kerja you. Since you mentioned about anyone boleh jadi procurement ataupun buat kerja ni lah kan. How important it is untuk orang dapat degree untuk buat kerja ni? I rasa degree tu penting. Penting, okay. Penting. Kenapa tu? Sebab untuk procurement itself, sebab dia involve strategi tau. Kalau orang degree dia kena belajar strategic management semua tu. Creativity yang I mention tu perlu ada certain level of education lah. Tapi if you say that untuk purchasing saja, yang low value item, yang itu tak perlu degree, diploma atau SPM level pun boleh buat benda tu. Cuma procurement ni dia banyak thinking, banyak planning, banyak strategi, so dia kena level up sikit. I see. Sebab apa? Biasanya budak-budak degree dah di-train untuk nak critical thinking sikit dan sebagainya. Betul. And also communication jugalah. Communication. Tapi kalau bab involve macam transactional, masukkan order, itu SPM level, diploma, boleh je. Yes. So yang tu untuk let's say budak-budak fresh grad lah kan. Tapi let's say orang yang tengah dalam mid career, diorang like, mungkin diorang buat kerja-kerja yang tak berkaitan langsung. Mungkin diorang macam graphic designer ke pelakon ke, contoh je kan. Ya, tak ada kaitan. Tapi tiba-tiba mereka nampak macam procurement ni macam menarik lah. Macam mana orang yang tengah dalam mid kerjaya ni nak transit ke dalam kerjaya procurement ni? Itu tough sikit lah. Itu tough sikit sebab untuk masuk mid career ni, tiba-tiba nak masuk buat procurement daripada graphic design, dia
kena belajar jugalah. It took dia ambil masa juga nak faham konsep, nak nak guna you punya wisdom tu. You kena handle a few tenders untuk ada wisdom untuk buat decision cost saving, strategi. That kind of thing. Kalau you tak ada dalam business tu, bukan tak boleh, tapi lama. You kena faham bawah-bawah juga. Tapi kalau you daripada luar masuk dari top management, itu boleh. Sebab apa? You perlu handle you punya key people je kat bawah tu. Nah, information fit je. Betul, sebab dia dah at the decision making level, Yes. dia more to strategy and business. Betul. That part Yang tu boleh. Tapi kalau you nak manager level ke senior manager level, normally kita cari orang yang ada experience lah. Sebab susah nak tunggu. Procurement ni kena cepat. I see. Kalau lambat je, end user dah marah. Yeah. So kita perlu orang yang kena cepat, kena ada experience untuk buat decision and execute the process cepat. So I nampak ni sebagai, kalau I rumuskan pemahaman I lah kan, ada kata kalau dia mid career as a graphic designer contohnya, dia susah sikit sebab dia naturally tak expose kepada business punya view of things. Melainkan kalau mungkin dia ambil MBA, mungkin lah kan. Ataupun dia kena as a graphic designer, dia kena berada dalam jawatan mungkin as a manager, mungkin lah kan. Tapi kalau dia dah macam as GM contohnya of a SME ataupun mid level company, sebab dia punya nature of job dah terlibat dalam business, so dia tahu the negotiation macam mana and all that, lagi mudah untuk dia masuk dalam procurement. Tapi mungkin dia kena start dari bawah. Betul. Dia tak boleh, let's say orang tu terus jadi manager, susah sikit lah. Susah, dia kena belajar jugalah. Dia still kena belajar juga few step. Macam saya kata, kalau tapi kalau top management, ada satu situation ni, VP lah, Vice President kan, macam saya kata Vice President. In my organisation dulu, my company previously, ada somebody from engineering boleh masuk dalam procurement. At the highest level lah, Vice President ke, Senior General Manager ke, sebab dia can only rely to orang bawah dia untuk feed dia information. Dia just buat decision making. Tapi kalau manager level ni, susah nak cepat. Okay, faham. Susah nak cepat sebab dia kena understand, satu adalah daripada company lain masuk tu, nak understand the culture of the company. Lepas tu nak kena belajar juga proses-proses tu. So I tak kata tak boleh, tapi lambat lah. Learning curve dia steep sikit lah. Learning curve dia steep. Orang yang bijaksana boleh lah kot. Okay. So I think there's a lot of good advice lah untuk sama ada fresh graduate ataupun mid career yang nak mungkin cuba ke dalam bidang ni lah kan. So I tengah fikir okay, apakah kalau you boleh bagi advice lah kepada siapa-siapa yang berminat untuk menceburi bidang ni, apakah langkah pertama mereka? Okay, nak menceburi, first thing, kalau nak masuk bidang procurement ni, you kena buat basic dululah. Apa yang kena tahu ya? Kena tahu, dia perlu tahu satu, skill-skill dia ialah I would say macam office punya skill tu, presentation, communication, analytical perlu, and then writing skill. Prepare yourself on that basic skill dulu. Yes, itu je important. Bila masuk tu, then baru you belajar the process tu, and then you follow the process saja. Procurement ni is all about process. Cuma waktu decision making, waktu strategic punya conversation, itu yang perlukan sedikit
experience, wisdom, macam tu. Tapi kalau just nak masuk orang, kalau fresh graduate ni simple, straightforward punya office skill. And then kalau nak masuk tu, start buat sourcing dulu. Beli-beli barang ni. Oh, first step sourcing is the best. Okay. Yes, you understand the process dulu. You understand the process tu, then baru you boleh go forward with procurement planning. Lepas tu you boleh buat governance and compliance. Tapi in my case, I would say I buat governance and compliance dulu, baru buat tu. It's actually beneficial to me. Sebab I tahu, okay, governance and compliance is one thing lah. Straight je. Tapi kalau sourcing ni, you kena kreatif, you kena cepat untuk bantu. So, ilmu procurement and compliance tu boleh help me to decide the best. Tapi within the best action to meet business requirement, tapi within the compliance. Sebab you dah tahu pagar dia kat mana dah. You boleh keluar jauh mana. So you can help in the decision making. Tapi itulah, dia tough juga nak relate tu. The best way is actually to understand sourcing dulu. Lepas tu you jadi governance and compliant, you boleh adaptkan macam mana. Sebab you dah understand operation kan. Operation kena buat macam ni. Kalau straight sangat, tak boleh lah nak dapat that material or services on time. So kita kena this is the principle. So long as dia tak go beyond the principle, okay lah, macam tu. So ada dia punya natural flow tu kalau buat sourcing dulu. Tapi it could happen buat governance pun can help sourcing juga. Tapi kalau your advice is you nak natural flow, sourcing dulu. Yeah, sebab that's the basic. I see. Okay. I mean dalam HR pun sourcing is also one of the basic ataupun the first step of some of kita punya processes jugalah. I like the fact that you brought up benda-benda yang macam presentation skill, critical thinking skill is a very important sebagai entry level. Kalau you tak ada benda tu, dia agak susah sikit lah kan. Betul. Because I'm pretty sure that as orang dalam procurement, you deal with supplier tu satu, tapi you also need to deal with the management untuk bagi tahu mereka kenapa you rasa supplier ni the best. Kan. So kalau you tak boleh nak bercakap depan orang, then susah lah kan benda tu. That's very good advice. And honestly, that's also something yang sebenarnya bagi I, tanpa mengira apa bidang kerja pun, I dah lama nampak ni sebagai satu benda yang perlu improve lah untuk let's say para graduate ataupun fresh graduate lah kan, sewaktu university lagi. And that's has been my life goal untuk tolong kita punya belia kita lah untuk improvekan critical thinking and all this. And that's why kita dekat UMT hari ni tempat yang I mengajar untuk I fokus. Kalau I nak fokus something, I akan fokus kepada beberapa benda ni lah untuk bantu mereka. So I guess kalau siapa-siapa student yang dengar ni, oh yelah kan presentation kena mantap. Ada sebabnya kenapa university banyak suruh buat presentation, because of benda macam ni. The real industrial punya need. Correct. Especially generation sekarang kan yang banyak dia punya communication through mobile app semua tu kan. Lagi kita kena enhance dia punya communication, dia punya presentation skill. Because it's going to be a challenge bila masuk kerja nanti. Especially buat procurement ni. Memang you deal a lot with people. Dengan supplier lah, dengan end user lah. Lepas tu nak minta approval lah. So you kena cakap. Banyak jumpa orang. Banyak jumpa orang. Kalau tidak susah. Ada tak pernah you rasa social battery you macam penat lah cakap dengan orang hari ni? Ada. Kadang-kadang tu macam when I work
previously dia punya timetable tu, my schedule tu penuh dengan meeting aja. Lepas meeting dengan management, meeting dengan contractor, supplier, lepas tu meeting dengan staff. So memang communication saja. Bila you dah go into management level, memang that's your normal schedule on daily basis. Yeah. I setuju. I used to tell people lah kan, dulu 70% of the time I jumpa orang ni, jumpa orang tu kan, especially at a certain level lah kan. Yeah, and all that. But that's what we need to do as Correct. management punya level. Betul. Benda tu I rasa normal. But okay, I think we get a lot of information tentang kerjaya you and a lot of tips jugalah untuk siapa-siapa yang menonton ni yang mungkin berminat nak mencuba. Okay, I nak tukar angin sikit kita punya conversation. So sebenarnya kita jumpa pada awal tahun 2026 ni dalam Train the Trainer punya program kan, dan kita berkenalan dekat situ. And you are one of the participant yang you sign up sendiri. Sebab program ni dia ada dua pilihan lah. Sama ada company yang bayarkan ke, gunakan HRDC punya fund, ataupun you can sign up as an individual. And you are antara peserta yang sign up secara sendiri. Kenapa tu? Okay. Currently I'm on career break. Because organisation my company tu is undergoing restructuring and whatnot, so I opt for career break lah. But I've always like teaching people. I suka mengajar. I think that ilmu yang I ada, knowledge yang I ada selama ni, I nak transfer kat orang lain lah, so that they boleh get the benefit out of it. That's why I rasa macam the only thing is to become trainer lah. In fact, dekat company sebelum ni pun I've been an active trainer, mengajar semua tu. So when I left the company, I nak continue that. Dulu-dulu cita-cita nak jadi cikgu sebenarnya. Yeah, memang macam tu. Memang I suka mengajar. And then tapi gaji cikgu rendah. Faham? Dulu. Sekarang we never know kan. So I opt untuk kerja dengan corporate. Tapi the passion tu still ada untuk mengajar. So I look at TTT ni as an opportunity. So sekarang ni I'm pursuing the accreditation dengan HRDC. And then after this, I'm going to be a certified trainer, and also perhaps consulting to develop training module on procurement. Yes. Okay. And then module tu can be whether you sendiri jalankan the module, ataupun mungkin you licensekan the module dekat betul someone or another company macam tu lah. Betul. I see. But I'm just wondering lah kan, sebab the topic of procurement ni dia bukanlah topik yang baru dalam the market lah kan. Betul. So how do you plan to differentiate yourself daripada the typical procurement punya topik? Okay. Procurement tu benda yang common. Bukan benda baru. Tapi AI is something new. AI. So there are a lot of opportunity to use AI in procurement. So this is one area that I want to explore and develop, the use of AI in procurement. Yes. So maybe I'm going to focus on AI and some other innovation dalam procurement. Yes. Okay, I think that's definitely a topic yang dekat mana-mana pun akan borak tentang kan, macam mana AI boleh impact serta-serta kerja dia orang. I'm curious when you mention pasal some other innovation dalam procurement. On top of your head, ataupun mungkin kalau you dah ada lah kan, what are the innovations yang mungkin boleh ada dalam procurement in form of training ke, or what do you have in mind? Okay. Innovation ni, kalau dalam training ni, actually procurement ni a lot about data, a lot about
analysis of the data, that kind of thing. AI dah help a lot lah. Tapi at the same time internally juga kena ada data management yang power lah. To me all this while kan working with with my organisation, and I'm also made to understand kan orang luar dekat company lain pun struggle with data management on procurement ni. Memang ada procurement system semua tu, tapi banyak dia separate piecemeal, so dia nak tak talk to each other, so data tu berterabur juga at the end of the day. So maybe something on data, procurement data management ni, and how dia boleh efficientkan proses procurement. Itu dah nampak kalau I dengar macam okay, sama ada modul tu akan develop untuk macam mana you nak what's the best word for it? Centralize the data? Centralize, macam nak clean up the data, centralize the data. Yes, macam company I dulu macam supplier performance kan. Supplier performance tu berterabur dia punya data tu. Dekat satu subsidiary kita dah blacklist the supplier tu because non performance. Tapi dekat another subsidiary pula kita still panggil dia untuk supply. So terlepas because data tu berterabur. So maybe I akan structurekan dia macam managing procurement data efficiently and effectively. Something like that lah. Macam tu. I see. Okay. You ada pernah terfikir tak untuk nak mengajar di pengajian tinggi tentang topik ni? Okay. What do you think? I pun itulah satu one thing after this I pun nak maybe nak look into opportunity as lecturer kan dekat university, tapi I'm not sure dia punya opportunity tu banyak tak. Sebab like I say earlier kan, kalau supply chain management tu banyak, tapi on procurement itself tu tak banyak of course yang offer macam tu. So kena study juga on this. Kalau ada opportunity, of course I want to do that. Yes. I see. Ikut pengalaman I mengajar, ini mungkin teori je lah kan. I rasa kenapa tak ada terlalu banyak fokus onto procurement only courses dekat pengajian tinggi is that because university tak nak limitkan student kepada satu subjek sahaja bila nak keluar kerja nanti. Dia sebenarnya the same debate. Kenapa macam sebelum ni orang pernah tanya macam kenapa tak buat degree in e-sports contohnya lah kan. But lepas kita pernah buat satu feasibility study, kita dapati yang kalau kita buat degree in e-sports, then student tu bila habis graduate dia hanya boleh kerja dalam bidang itu. So dia punya job opportunity mungkin tak seluas. Tapi andai kata kalau you belajar dalam bidang marketing contohnya, you boleh buat marketing untuk e-sport, you boleh buat marketing untuk oil and gas, you boleh buat marketing untuk dan lain-lain macam-macam. So you punya peluang tu wide and apa-apa pun. So maybe procurement is in the same situation juga. Perhaps. You rasa? Betul. I pun rasa macam tu. Tapi itulah dia perlukan seorang untuk lihat the big picture juga kadang-kadang. Macam you are mention about e-sport tu kan. E-sport like what you are trying to do now, you nak relatekan dia dengan life punya skill kan, communication skill, teamwork. So memang major dia will be e-sport, tapi the elective one, the minor tu can be on communication kan. Dia boleh explore lagi. Even orang yang major in e-sport pun boleh buat procurement juga. Sebabnya kalau dia ada skill-skill yang required tu, dia boleh je buat procurement. And then dengan e-sport tu dia ada added advantage pula. Sebab dia dah belajar strategi
kan. Strategi perlu banyak kan dalam e-sport kan. Betul. Problem solving. Strategi problem solving. Yes. That require a lot dalam procurement sebenarnya. So dia adalah cuma how to package the cost tu lah to me to make it applicable to any area bila nak cari kerja nanti. Macam tu boleh selit masuk dalam sama ada a business punya cost ataupun a supply chain punya cost kan. Betul. I see. Maybe you can be the one yang develop module tu untuk one of the university one day. Mana tahu. Banyak peluang dia lah kan. Betul. I guess that's the advantage of somebody yang dah ada pengalaman macam you, and of course you have the your educational background is business admin. Yes. Yeah, so you also have the level of educational background, so it's a good mix jugalah. Betul. Untuk academia. Betul. Do you plan to one day masuk balik corporate in procurement, or do you think training is going to be your thing? At this moment 50-50 lagi. Okay. Yes. I'm still like working in corporate lah. Tapi at the same time I baru nak jejak kaki dalam training ni. Oh okay. So dia macam overlap sikit lah. Dia overlap sikit. Macam I pun tak tahu future training ni lagi macam mana. At this moment masih 50-50. Tapi since I'm not working with any company right now, I pursue training ni dulu. Bila I dah establish properly, I rasa I'm okay, I will let go corporate slowly. That's my strategy sebenarnya lah. Yeah. I like that you actually do this like, and then you sign up sendiri untuk okay, biar I cuba. I pun tak tahu akan berkembang ataupun tak, tapi I rasa tapi dalam you punya you yakin yang benda ni boleh jadi something lah, but you take the first step lah kan. Betul. And this is something that I always tell a lot of people is that masalah kebanyakan orang apabila mereka nak buat satu perubahan adalah mereka tak berani untuk mengambil langkah pertama. Betul. Dia akan selalu macam contoh, kalau dalam ambil case you dalam contoh, I nak masuk dalam training lah bulan depan lah, tahun depan lagi 1 tahun lah. Dan sampai bila-bila tak pernah jadi benda tu. And then bila tanya, dah berapa lama dah you fikir nak masuk ni? Fikir 2 tahun lepas fikir. Betul. Dah kata you busy sangat ke? Tak jugalah kan. Ada je ada macam luang boleh. je. Boleh je sebenarnya. Tapi langkah pertama tu tak buat. But I admire you for the fact that you berani untuk okay, you just buat langkah pertama and then you see how things goes. And I think that is a very good moral value that orang lain boleh pelajari lah. Yes. Itulah I agree. To make the first step tu a bit hard jugalah kan. Tapi go back to yourself and ask, do you like to do this in future? So I ask that to myself, and then I think I'm going to try this. Because sampai bila nak kerja dengan corporate kan, at least I've given another option to consider for future. Yes. That was my thought when I joined this TTTT. Yes. And then honestly I rasa seronok yang kita kebetulan satu meja pula waktu program tu, and I rasa meja kita sebenarnya sangat-sangat best lah. Yeah, betul. Ada orang yang sangat-sangat kita ada like top management person lah kan. Ada engineer kan. Ada betul. Memang orang yang buat training kan. Betul. It's very interesting. Yes, and your background is also very interesting. Thank you. It's a inspiration jugalah sebenarnya. Yeah. Especially untuk orang yang dah lama mereka fikir mereka ada impian untuk buat sesuatu, tetapi tak pernah buat, tak gerak-gerak langsung. Yeah. Just take the first step lah. Betul. So what is next for you? Next, I'm going to market myself. That's what I plan to do once I am the certified HRDC trainer. I'm going to market myself lah. I want to do freelance kecil-kecil dulu. Freelance kecil-kecil on training module development, on trainer juga, training courses, and then
perhaps increase my education. I plan juga untuk ambil PhD macam Wow. you. Cik. Oh. Yeah. Yeah. Now that I have Commitment. time. Oh yeah, you will have time. Yeah. Yes, I have time. I was thinking nak ambil PhD juga. Wow. So that bila ada opportunity macam you cakap lah nak go into academia, I can always. You are ready for it? Yes, I'm ready for it. Oh. Yeah. I like that you macam okay, you ada goal and then okay you plan macam okay tengah-tengah apa yang isi untuk sampai ke goal Ya, tu. betul. Slowly lah. After working in corporate for over 20 years kan, it's a change yang unexpected. But to go through this, I need to have a plan. Kalau you observe me, I'm a bit structured person kan. So I need to have that plan in mind. So I tak anxious lah. So at least nampak, okay, ni hala tuju I. Yes, kalau I tak dapat kerja ataupun tak dapat opportunity kerja kat corporate lagi, I can pursue this line. You ada berbagai cabang untuk diri. Betul. So you okay je? I'm okay je. I really like that. I really like that. Yes. Yeah. Ada orang pun bagi tahu I yang kalau in certain things I'm very like okay, I prefer to have some structure. Tapi I rasa diri I macam yes, I nak the safetyness of I ada plan. I ada okay A B C D and E. And at the same time I flexible untuk tukar plan tu. Kan dia tak semestinya kena stick macam tu. Kalau benda rasa boleh tukar, it's okay kan. Kita jangan terlalu hard on ourselves now. Yes. Yeah. Okay, I guess kita dah pun sampai kepada penghujung. Banyak yang you share sebenarnya. Okay. Yeah. Mungkin ada satu mungkin lah kalau ada siapa-siapa yang nak mencari you ke untuk dapat consultation ataupun nak bicara tentang training pasal procurement ataupun whatever yang mereka rasa sesuai untuk boleh sembang lebih lanjut dengan you, macam mana mereka boleh hubungi? Actually boleh approach me through my Instagram lah, at Siti Haja Abdillah. And also I have Facebook account juga, Siti Haja Abdillah. Yes. So that's how people can reach out to me lah. Yes. Okay, jangan risau, semua tu kita akan tinggalkan di ruangan deskripsi untuk mudah nak rujuk lah nanti. Yeah. Anyway, thank you so much. It's been a pleasure. Sebenarnya kita rekod ni sekarang kita dah boleh kantorkan pada kita punya viewer kan. Sebenarnya kita rekod ni pada penghujung hari sebab sepanjang hari kita buat workshop sendiri. Betul. Yeah. Pagi tadi I tengok you punya workshop and then you tengok I punya workshop juga. And honestly bila I tengok you punya workshop, I tengok macam ada beberapa benda yang I sendiri first time belajar. Mungkin walaupun I pernah kerja corporate dan sebagainya, tapi maybe these are the new terms yang procurement guna. So it's really nice. And then ada a few of our audience yang tengok diorang tak tahu procurement tu apa, tapi I think you got some feedback yang rupanya procurement ni macam ni. Dan benda tu dah disimplify kan. So I think the fundamental tu is very good that you share hari ni. Alright, thank you very much for the opportunity today. And also I also like your workshop today. Yes, first time learning on e-sport and knowing about your involvement in e-sport. Very amazing. Thank you. Yes. So maybe I can also explore e-sport. Perhaps ada link dengan procurement ke later on. We never know. Ada. I'm sure there's something kita boleh sembang pasal benda ni. Betul. Yeah. Yes. And what do you guys think? Apa pendapat anda tentang kerjaya procurement ni? Adakah kerjaya ni sesuatu kerjaya anda mungkin rasa curious, nak tahu lebih lanjut macam mana nak masuk dan sebagainya? Boleh tinggalkan di ruangan komen. Ataupun kalau mungkin anda ada
sekarang ni dah dengar pasal procurement, tiba-tiba ada idea pasal kerja lain pula yang mungkin anda nak explore, tinggalkan juga di ruangan komen dan kita akan cuba dapatkan profesional daripada bidang tu untuk bercerita lebih lanjut. Anyway, thank you so much Hajar untuk kita punya podcast Tak Berlesen pada hari ini. Nama pun unik kan, Tak Berlesen. Dah bertahun-tahun dah I tak dapat lesen lagi. And thank you kepada semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye.